Stiže nam mnogo poruka, pa hajde da razjasnimo neke od nedoumica. Jedno od najčešćih pitanja je odakle ste? Nalazimo se u Sonti, malom mestu u Zapadno-bačkom okrugu, svega 35 km od Sombora. Okruženi ravnicom i blizinom Dunava imamo savršene uslove za uzgoj zdravih i otpornih biljaka. Nije Senta, nego Sonta. Ovo naglašavamo jer su mnogi otišli u pogrešnom pravcu. Biljke ne mogu da se sade i leti i zimi. Mit. Biljke u saksijama mogu da se sade tokom cele godine, bez obzira na godišnje doba. Sadnice sa busenom se sade od kraja novembra do kraja marta i upravo ih zato tada imamo u ponudi. Kada taj period prođe, više ih nećete pronaći na našem sajtu. Jedini razlog da ne sadite je kada je zemlja smrznuta i kada su temperature konstantno ispod nule. Dakle, s pravim informacijama i uz malo planiranja, sadnja je moguća skoro uvek. Jesen i proleće su najpovoljniji periodi za sadnju. Tada zemlja ima idealnu vlažnost, a temperature su blage. Savršeni uslovi za nov početak. U sljedećem videu ćemo se posvetiti pitanju koje je vama najznačajnije. Ako imate još nekih pitanja, slobodno ih ostavite u komentaru. I da, nema glupih pitanja, osim ako je pitanje da li se biljka sama zaliva.